secara umum pasti yung kamahanan pada materi, pada uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya LS Channel. Dan untuk video kali ini saya hadirkan khutbah Jumat di Masjid An-Namir Al-Balili edisi 10 November tahun 2023. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Qala aidan wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, iya narwarekada kami nasifatu rikwada indi erupatawe lebih-lebih pahai umat selenggit. Alhamdulillah, iya narwarekada asyukuru ke mampuji-puji lori Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah katamu pasimata nawereki koritu kesempatan, nawereki koritu ajap-ajapang, nawereki koritu tepuk makin kali lalang adikta sehingga engkau hadir di rumah barangkali. Jika kalian akan tak sanggahin nafigo iparintah ng Allah subhanahu wa ta'ala, iya nariku sempajak dari jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia lupa itu ikiringan ni salawat pengipaplas salama dari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Maka dia saya di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia maka berjuang makada sebakil-bakilnya umatku, si sekek-sekek na umatku, ia nariku, ia nang kalingai asetku ditepu, ia di nabali na sabak salawak lagi. Jadi pada hakikatnya orang yang paling gigih, tahu paling maseke legok na iya tanah, iya nariku tahu ya iya mangkalingai asalna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi nabali na sabak salawak lo di alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magai iyo salawai, iyo salawai salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabak magai napanasifang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran malafiin, ya setiap Jumat yang habib ulang dan wajib diucapkan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan dia malaikatnya Massalawat lalu alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, sinina tumatapul. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalawat kunanya atas salamat lalu alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kurihita ya ba'i makra. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala lebih yulun masalawat lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk salawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pamasih, menjadi rahmat lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kuburan Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutan ya ilmu kadawa malaikatahu. Dari kuburan Allah Subhanahu wa ta'ala nampi na parintang malaikatna. Massalawa lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar terus siro salawat na malaikat lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantaji parluluang loji alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kuburan ni malaikat nampit ni paterumah kedaya ayyuhalladzina amanu sinin na tumatepe. Jadi di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masalawat lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita bersalamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Yasir mondina Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua salawat tak lekukna iya kanai. Mantaji makut tanramah kada idina umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanda-tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasur menerima Allah Subhanahu wa ta'ala ia nari macaya biar watak kalina. Biar watak kalina bercahaya. Alat bercahaya. Sebab salawatna wa kunna dua legokna kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sekali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak kaise di parilodan nasi itu matape dari kon nasi bawai salawat dari alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia payak kaise di sempajana rupa tawe dari kubur na baca salawat dari alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agi-agi melo itu lo pamulai na sa baasan na kung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
apa santri kilo ibang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia ajak talupay salawat di amal malaki na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalisin di ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran malaki la in syakartum la'azidannakum. Jadi ia ayai maliwala dan yang kalinga masyhur yang kalinga risisita sebagai untuk mengingatkan maka di Allah subhanahu wa ta'ala nariku isukuru fi iya rupa pinyamanah manipuna tambay yakifong Allah subhanahu wa ta'ala walaging kafartum inna azabi lasyadid iya nariku masakari di isukuru fi pinyamanah ng Allah subhanahu wa ta'ala di isukuru fi papirin ng Allah subhanahu wa ta'ala menjemputkan salat ng Allah subhanahu wa ta'ala masalah penting. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mabicara di masalah pagpinyaman, mabicara di masalah nikmat, mabicara di masalah dalil pasti yang paling rata secara umum pasti yung kamanan pada materi, pada uang. Akan tetapi dari pemilok ibaran na belok bertafakkur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak na tumabilang, ajak na iya pikirin tak juga kurang parangin ko bicara di masalah kampenya. Di palismana realita nagari mana kifang Allah subhanahu wa ta'ala watak kali nagari kifang Allah subhanahu wa ta'ala mata nagari kifang Allah subhanahu wa ta'ala anggota tubuh. Pertanyaannya bulan kalau isu buruti iya pak beri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lesmano kimakutana di alita. Kita kembali introspeksi diri apakah kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lagi ini nawereki amanah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Langit tidak mau menerima amanah, bumi tidak mau menerima amanah. Akan tetapi Nabi Adam naterima iya amanah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak mali, nasabak makutani Nabi Adam nariko uterima iya amanah aga malika ewan. Jadi nariko yari amanah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kakituwa nilego na iya tanay berarti kurati mengaku untuk jalankan amanahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Urati janji lo rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Magkadanarik ko masuka mato rilego niya tanay. Milo ka masumpalit lo yan. Rahasya nga, nasa baang kamanag ki. Rilego na iya tanay. Berarti urati janji lo yolo na kong Allah subhanahu wa ta'ala. Alas tibiroktikum kalung bala syahid. Pasti yang meramanan ia rejang cipta. Ia rejang cipta tegi ibau waktu kita di alam rahim sebelum masuk ke lembutnya kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aga sebenarnya dan cipta lorong Allah subhanahu wa ta'ala. Jika galis sang ladina ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itigaw iparintano ng Allah subhanahu Napotong sa kapong Allah subhanahu wa ta'ala ko din tinrota. Jadi narikomoto ipo dari tinrota tatahanang idua di watak kalita. Kita alhamdulillah syukur ilo di Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kamu pa kesempatan na mereka pong Allah subhanahu wa ta'ala. Igawin parintano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua syukur alhamdulillah. Kamu kesempatan na mereka pang Allah subhanahu wa ta'ala untuk simata mo at tumakan sinina atas salakot mo ito. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi magampang sebenarnya na rekomilo ipigok deci. Ajak ipigok ya. Jangan melakukan keburukan. Dari komilo ipigok deci. Ajak ipigok. Ya. Begitu kaidahnya. Melemak minari kumilo, jangan melakukan keburukan. Itulah
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati. Allahumma bihaqqi suratil ikhlas ja'alna min 'ibadikal mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, demikianlah video khutbah Jumat kali ini. Terima kasih yang sudah menonton di channel ini, dan jangan lupa mampir terus di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.